بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الرابع حديث نابون إدر ديرو دفتر إمو يوتين في الهالجين دبن وتأحوال الناس. عن أبي عبد الرحمن يتام باب عبد الرحمن عبد الله أنوي عبد الله باب عبد الرحمن أنوي عبد الله ونانو عبد الله بن عمر دا ودوك عبد الله بن مسعود ودوك بيت مسعود جماعة مؤندر بن ابن مسعود صحابة جنلادو karamo kojo jangudo qur'an wawdo jangudo qur'an weldo dande kati radiyallahu ta'ala anna yurmende Allah woni makko odo sahabaji wi gala odo sahabaji wi Abdullah ibn Mas'ud o wi haddathana yewti min rasulullah nila Allah sallallahu alayhi wa sallam yo Allah juuli e makko kanko e bengure makko ne musinam nelado wi wo huwa nelado non nelaɗo mo woni haalande en ɗo wonde on wi wa huwa no on nelaɗo as-sadiqu ko o gonguɗo e konngol makko almasdugu ko o gonginaɗo ko o wowli kon fof ko gonga kala ko o wowli Allah gonginaymo saabu kala mandeji e ayeji ko Allah jippini hoore makko koko tindini wonde ko annabajo Allah ko o nelaɗo Allah. Ibn Mas'ud yewti en ndeɗo yewtere fi wattingol en yila en watta yila wonde koko woni arde ɗo ko en gongi hay fi andota ko si wona wahay. C'est pourquoi ko hunde wirnide woni ko hadisi arowo on ɗo ko ɗo wi wa huwa nelaɗo noon ta sikkito ko woli ko saabu as-sadiqu ko gonguɗo almasdugu ko o gonginteɗo kadi ani gonginaɗo o wi inna ahadakum nelaɗo maki no goɗɗo e mon yujma'u moɓidirte khalquhu tagu makko ngon fi batni ummihi ka nder teeje biro makko ka nder reedi biro makko ka nder renga 40 yawman balɗe 40 jours nutfatan hara ko toɓɓere maniyi balɗe 40 hara ko toɓɓere si wona to ñande wojjira seeɗa summa refti ñande timminen balɗe 40 summa refti yakunu laato alaƙatan heɓɓere wona heɓɓere ƴiiƴan wasi ƴiiƴan sintiɗo joni heɓɓere ƴiiƴan summa refti yakunu laato alaƙatan heɓɓere misre dalika sifa ɗum yani balɗe 40 kadi hara ko heɓɓere ƴiiƴan summa refti yakunu laato mudghatan huyre tewu huyre kucum wona huyre tewu misla dalika sifa ɗum kadi ni balɗe 40 kadi summa refti so tawi timmi noon balɗe 40 laabi tati ɗum hawra balɗe 120 ñande balɗe 121 summa refti yursali nele ilayhi e kañum oɗo nde ɗo huyre nele e makko almalaku malaikajo donc malaikajo no sarsi on poste ɗon malaikajo nele ɗon fayan fuhu o wutta fiihi e nde ɗo toɓɓe nde ɗo huyre o wutta e muɗum arruha wonki wiyete ko ruh o malaikajo adduɗo o wuttugo ruh on wayi umaru o yamire ko hombo yamirtamo ko Allah o yamire windugol bi arba'i kalimatin konguɗi 4 o yamire windugol konguɗi 4 bi arba'i kalimatin konguɗi 4 o yamire bi katibi windugo rizqihi arsike o neɗɗo ko honɗum heɓata wo ajalihi o winda kadi lajal ko hende tuma o mayata ko honɗum wonata sabu makko wa amalihi e golle makko ɗen ko honɗum o gollata fo winde ka tinde makko wa sakiyum o winde ɗo wonde ko o malkisaɗo aw sa'idu ma ko o malaɗo kaari ko malaɗo ma ko malkisaɗo ko yaho aljanna ma ko yaho yiite winde ka tinde makko ɗon nelaɗo maki fa wallahi mi wondiri Allah alladi o la ilaha mo reweteɗo ala goyruhu ko ina Allah yani mi wondiri ni fa walladi la ilaha gayruhu mi wondiri on mo reweteɗo ala si wona kanko mi wondiri Allah nelaɗo si o wowli hay si o wondali ko gonga o wi inna ahadakum no goɗɗo e mon la ya'malu himo golla bi amali golle ahadil jannati goɗɗo e mon no golla golle yimɓe aljanna hatta ma yakunu ha hara lataki baynahu hakkude makko wa baynaha e aljanna woɓɓe wiya e lajal makko ngal hara heddaki hakkude makko e lajal makko ngal no Usaymin firi noon illa si wona zira'un hara ko sogonal
yani ilaka koyte kon sogonal ɓe gandi koyte sogonal ko ilaka ko kuuɓuje ɗo sa wallini juguma woyte sogonal yani demi métre hara heddaji hakkude makko e golle makko ɗen yani e aljanna on ma lajal makko ngal illa si wona dira on sogonal hatta ma yakun har laata ben hakkude makko wa bayna ha lajal makko ngal dira on sogonal hara ko sogonal heddi hakkude mum fa yasbi'u adito ale makko alkitabu bindol ngol ko windano kon ko windano kon fa ya'malu nden ñande nun o golla bi amali golle ahali naari yimɓe yiite ngen fa yadkhulaha o naata ka yiite non joni Allahu akbar duuɓi jele ono gollude wa inna ahadakum no goɗɗe mon la ya'malu mo golla bi amali golle ahali naari yimɓe yiite o faggito golle naɓayɗe yiite golle ɗe yiiɗa wonde ko golle yimɓe yiite hatta ma yakuna ha har laataki bayno hakkude makko wa baynaha e hakkude yiite ngen ma lajal makko ngal jira'um sogonal har sogonal fof heddaki hakkude makko e gollal makko e lajal ngal ma aljanna on fa yasbiɗu adito ala e muɗum ala e makko alkitabu bindol ngol tano windino wonde o ko aljanna yahata hay si o golli ko golli fof golle yimɓe yiite fa ya'malu nden ñande golla bi amali golle ahlil jannati yimɓe aljanna ɓen fa yadkhulaha o naata yakka aljanna rawahu filliki oɗo hadis al-Bukhari imamu Bukhari wa Muslim e Muslim ko ɓen filli oɗo hadis yiltoɗen hadis on yaññendir ko famuɗen kon wiyen hadis naɓe on an abi abdullah ƴettama baba abdoullahi on ani mi faldi an abi abdourahmane ƴettama baba abdourahmane on abdullah ibn mas'ud radiallahu ta'ala anhu قال وي حدثنا يوتي من رسول الله نلاد الله صلى الله عليه جول عليه مكة وسلم وسلم وهو أن نلاد نون الصادق كو غونغو دو كونغول مكة المصدوق كو غونغي نادو كادي كلا كو نلاد وولي كو غونغ كلا كو وولي الله غونغي ناي مكو كو وحي مكة وبي إن أحدكم نغوت مون يجمعو hawtindirte halquhu tagu makko ngon fi batni ummihi ka nder teege ka nder reedu biro makko 40 yawman balɗe 40 nutfatan hara ko toɓɓere maniyu ara ko toɓɓere si wona tun ñande wo ñande sansoto seeɗa won tawa ko wojji hara ñande wo no wojjirde seeɗa summarti yakunu laato alaga tan heɓɓere ƴiiƴam misla dalika sifa ɗum kadi yani balɗe 40 kadi hara ko heɓɓere ƴiiƴan si wona ñande wo tekkay seeɗa fiyonu huyretewu summa retti yakunu laato mudghatan huyretewu noon misla dalika sifa ɗum ko ñande timmi lebbi 4 ñande lebbi 4 e ñallal gotal fawi e hoore lebbi 4 on ko nden ñande wonki waɗete e boobo on ka nder reedi biro makko summa refti si tawi woni ɗum ɗon timmi lebbi 4 on timmi yursalu nele noon ila e makko almalaku malaikajo on malaikajo sarsaɗo fi wuttugo ruhuji ɗin e windugol laje ɗen e ko na ɗum kadi oɗo malaikajo Allah nelamo fayanfuhu o wutta fihi e koko Allah nelimo yo o wutta e muɗum o wutta e nden ɗon huyre arruha wiyete ko ruhu ɗum ko wonki har wonki ala e mum wayi umaru o malaikajo yamire windugol bi arba'i kalimatin konguɗi 4 bi katbi rizqihi windugol arsike makko on bii ko o ñamata kon fof total ngal fof e ko honni e inɗe mum ɗen fof winda wa ajalihi e lajal makko ngal fof kadi winde ko hennetuma o mayata ko honɗum wonta sabu makko ɓiytotako ɓeydotako ñande hewti o on tigi mayay wa amalihi golle makko kala ko o gollata kon fof ko honto o gollata ko hon o gollata fewde honto o gollatata fof no windi katinde makko wa saqiyum o winde ko malkisaɗo aw sa'idum ma malaɗo yo Allah malingen danda e malkiseɗe ɗum ɗo winde e oɗo neɗɗo katinde makko hare noon landal no ɗo
ene oɗo koko wowla fo ɗum fof no heƴa e tiinde windigol ɗon wiiɗen hi ɗum ɗo fof heƴay ka tiinde ɗon. c'est pourquoi en yii Allah holli en maande moolanande ko tindine won ɗum waawi wonde neɗɗanke hum maccu kum yeddu kum Allah wona hay gomɗin kum Allah maccu kum heefera kum jooɗiƴe kum moƴƴini ko wiyete kon écran o moƴƴini téléphone o moƴƴini ordinateur en yii piiji buy no yalta e écran mum téléphone piiji buy no yalta nder ton ka windo ɗon yaltina ko faalaɗa ko fof ɗon ko neɗɗo noon moƴƴini ɗum Allah kan haray kanko o ronkay e ɗum windo ka tiinde o neɗɗo écran e tiinde ma nden écran téléphone mawn e tiinde ma nden yeɓɓindir ndaara ko wonɗum ɓuri janɗude na tiinde ɓuri janɗude donc piiji buy ɓura noon fof no windo écran ka téléphone sansa ɗon fof yalta ɗon e porto hum kum yeddu kum Allah wawi moƴƴinde ɗum Allah kan hara o ronkay ɗum kanko windugol ɗum fof e tiinde o ronkata e Allah ne wawi ɗum donc a ɗum ɗo fof windete ka tiinde makko ɗon ko ɗum waɗi enen nane no waye pular fodore tawi bindi yoori e tiinde ɗum ko andi no windano ɗo ɓe andi ɗum on senelaɗo maki fa wallahi mi wondiri Allah alladi on la ilaha mo ala rewtere hoyru ko hina kanko inna ahadakum no goɗɗo e moɗon la ya'malu wallahi mo golla bi amali golle ahalil jannati yimɓe aljanna ɓen hatta ma yakunu ha hara laataki baynahu hakkude makko o bayna on aljanna dira on sogonal hara sogonal fof heddaki hay demi métre heddaki hakkude makko e lajal makko ngal ma e aljanna on ɓa woɓɓe karma koɓe wo firi bayna ha on wonde ko lajal ngal faanda wona Usaymin kanko wi ko lajal ngal faanda ɗon woɓɓe wi ko aljanna ko ko wonno gollande faanda ɗon haray noon ko Allah andi ko selli kon hara heddaki hakkude makko e muɗum dira on sogonal fara heddaki fa yasdigu arito ala e makko alkitabu bindol ko windano kon fa ya'malu nden ñande noon o golla ɓa hewti ka o maaya ɗulle ko battane ɗen ko ɗum en torto Allah hokki en battane moƴƴe fa ya'malu o golla noon mbi amali golle ahalin naari yimɓe yiite ngen noon je nden ñande o golla golle yimɓe yiite o maaya e hoore ɗum fa yadkhulu ha o naato yakka yiite tawa noon o gollino duuɓi fi yani kari ko feeñani yimɓe ɓe wonde ko golle yimɓe aljanna to jahara ko ɗum o windana ɗum ɗa wa inna ahadakum no goɗɗe mon la amali mo golla bi amali golle ahli naari yimɓe yiite o wona e ɗum hatta ma yakuna ha hara laataki bayno hakkunde oɗo neɗɗo wa bayna ha e lajal makko ngal ma e yiite ngen illa zira'un yani zira'un sogonal hara sogonal heddaki hakkunde makko e muɗum fa yasdigu ari to alay makko alkitabu bindol ngol fa ya'malu o golla nden ñande noon bi amali golle ahalil jannati yimɓe aljanna ɓen fa yadkhuluha o naatoya noon nden ñande ka aljanna rawahu filliki oɗo hadis al-Bukhari imam Bukhari wa Muslim e Muslim haare ɓaawo ɗum yo musidɗo jullo Muhammad bin Salih al-Uthaymin o wi en oɗo hadis nayaɓo ɗo ko hadis no ɓangina e muɗum alhaaliji no neɗɗo tagirte ka nder reedu biro makko e noon lajal makko ngal e golle makko ɗen e arsike makko e ko malaɗo ma ko malata no windirte na ba no windira wonde ko winda ɗum Usaymin wo Abdoullahi bin Mas'ud o wi wo yewti men nelaɗo Allah on noon ko o gonguɗo ko o gonginaɗo kadi yani ko o gonguɗo e konngol makko ko o gonginaɗo e konko wahayna e makko ko o yewtiri ndeɗo yewtere ko hollugol en wonde ko wona kon yewtabu ko fi hon ɗum ko wona kon yewtede ko hunde wirnide wona yewtede andorta ko si wona wahay o wi wo nelaɗo maki wonde goɗɗe mon no hawtodire tagu makko ngun ka nder teege biro makko balɗe 50 hara ko toɓɓere ha ka fen hadis o wi Usaymin no wi wona e oɗo hadis nafooreji no e muɗum ɓangingol alhaali neɗɗanke ka nder reedu biro makko ɗum ko alhaaliji honno 4 ara nun ɗum toɓɓere mani yu balɗe 50 ɗimmun ɗum heɓɓere ƴiƴam balɗe 50 tata ɗum
huyre tew wona huyre balɗe 4 naya ɗum ruhu on wutte e makko ɓawnde tagu makko ngun timmi. donc ɗum en andi wonay suutere ani suutere nden ka nder leydi biro makko haray ko huyre tew ha ñande heɓi lebbi 4 ɗin timmi. ñande goo on no wawa wonde ko nden ñande ruhu on wuttete oɗo neɗɗo wono andirɗa sa ƴetti foore saako hunko ko ɓe lowirta ndiyam a udditi kum a udditi a waɗi hunduko ke mum e wuttude no wuttirta noon ƴuufira noon kala ko ruhu on wuttama e neɗɗo on kala ka ruhu on wutta ɗon memmino ha o ɓandu mum fopp watta memminade. donc wonkino e ɓandu neɗɗo fopp ko ɗum wadde memminota. no jeeyana foroɗo hadis wonde suutere ani boobo ka nder reedu ko adi lebbi 4 ñaawetaake e makko wonde ñaawore neɗɗo wuuruɗo ada lebbi 4 hara ko o huyrete kontete wona huyrete o kontetaake neɗɗanke ko mahagol e hoore noon si tawi reedu sonnaajo yani o heɓi yani reedu ko adi heɓude lebbi 4 haray ɗum ɗon ko kontete ko huyretewu lootetaake waɗetaake kasange juuletaake hay noon koye waɗe linsere iree no iree kadi kala ka ira e pourquoi considirtaake wonde ko neɗɗanke taho waɗaaka taw jogitaake wonde ko neɗɗanke. donc no jeyana on fo nafoore addition wonde si tawi noon hara woni lebbi 4 reedu sonnaaji ani ɓawde timmi lebbi 4 taway o tabintinante wonde ñaawore neɗɗo wuuruɗo c'est pourquoi si reendu yani ɓaawa ɗum hare o maayu hari o wuurino hari wonki waɗaaka may makko o kontete hannde kadi ko neɗɗo si reedu yani ila ka heɓi lebbi 4 on fawi haray ko yo o loote yo o waɗe kasangi yo o juule o wattine wona julɓe ɓe wattinirte noon wa kadalika o continue wona so tawi hara o heɓi lebbi 9 haray ko ɗum haray kanmo koɗɗo goo wi wonde so tawi on tigi wullali lootetaake haray Usaymine wi ko on tigi looteta timmi tagmo o kontama wonde ko neɗɗo haray o maayi. no jeeyana foroɗo hadis wonde no woodani ruhuji ɗin kadi malaikaji fawaɗo fi rengaji ɗin tete kol ka boobo on walto ɗon ka nder reedi biro makko ɗo wiyete renga sabu nelaɗo maki wonde Allah nela e mum malaikaji on malaikaji fawaɗo fi rengaji ɗin ko ɗum alhaali on ɗon kanko ɗum ɗon o sarsa sabu bihi billago kala ko memminto hakkude leydi e kammo fo no woodi ko malaikaji waɗa on poste ɗon ta ɗon ko malaikaji sarsa ɗon wona ndu hendu e ɗeɗe ɗandiyan ko Mikail sarsa ɗum. no jeyna foroɗo hadis wonde alhaaliji neɗɗo on ka nder reedi wuro makko windete arsike makko on e golle makko ɗen e lajal makko ngal winde ko malaɗo ma ko malkisaɗo. donc haray noon lajal makko ngal ko winda ɗum ko Allah subhanahu wa ta'ala fuɗum makon a heɓay goɗɗo weltor o weltora haray mayde ma nden a mayata hewtali woni few ɗum ɗon en yii nokkeli buyi seedeji mum no woodi wonde neɗɗo on si tawi lajal makko ngal o hewti o maayay haymo mari haymo wari mbuuɗi haymo mari ko gardamo si hewti on tigi maayay si etama fiyo goɗɗo maayi kadi tawi lajal makko ngal hewtali wallahi o laawoto sabu ko winda ɗum ko kitaban mo ajjala yaw adintintake nennetake so hewti ɓa enen en anda ɗum kantum awa tinno ɗen golle moƴƴe fewndo ɗo. no jeeya naforoɗo hadis wonde neɗɗo no waɗɗinde laatoto de hara o hula Allah nani yo o hulu Allah sabu de o anda battane makko yo a lokke battane moƴƴe yo neɗɗo hulu Allah sabu en andi en yii neɗɗo go laatinoɗo ko neɗɗo en yii ka windi wonde neɗɗo go e sahabaɓe wondi ɓe nelaɗo wakkilnoɗo suusuɓe suusunoɓe waɗugol haɓugol keefeero suusunoɗo marnoɗo courage haɓugol keefeero marnoɗo doole e cuucal e wakkilare ka diina laati on noon tawi ko feeñan yimɓe ɓen konko golle moƴƴi e gollat naɓayde aljanna
ka gongol nde gongingol konngol nelaɗo ngol ɗo ɓa Allah wino wonde ko karmo ko ibn Mas'ud wi ko gonɗo ko gonginteɗo seedi on ko gonga on ɗon neɗɗo o laatino e ɗum waɗugol haɓugol jihaadi haɓa heeferaɓe wakkilo tinnugol e dewal Allah kono ɓaande tawno wonki makko kin kanko tagaki tawi kin wonki makko kinako moƴƴoni ka ɓernde makko nelaɗo maki o o ko jeyaɗo yimɓe yiite sahabajo goo wi womi wattanila min kadi ɓa nelaɗo yewti ɗum min kadi mi hutaki ko nelaɗo yewti kon kono ko fiyom ɓeyde imanu o wattanila fi oɗo neɗɗo ñande way ka jihaadi o haɓɓi jihaadi ha neɗata wari heferaɓe ha goɗɗo go tufi mo laaɓi ma labburdo waali yani ko waali o Muusa noon o Muusa ha tampi o tampi tun tawi ɗuman nike o ƴetti laaɓi tin o tufiti o maayi donc o ariti ittugo woni sabu ittugo wonki makko ki hande o muññitono ha ko kefeero on barmini ko wona sabu makko ma o sisa ɓaawo ɗum kanko o warti ɓa o wartike Allah wiye ayi ko o waɗi o waɗi sikkelange wonki makko ko yiite wodanimo on ɗon yaari ka yiite oɗo duuɓi jelu wakkilare jelu o huwi fii e kaado diina kono lannode makko ko on to koka yiite yo Allah dande en nelaɗo maaki inna rajula no gorko e amali mo golle bi amali golle ahal jannati yimɓe aljanna hatta ma yakuna har laataki baynahu hakkude makko bayna hakkude aljanna on illa yani viran sona sogonal fa yasbiqu alfi alay makko alkitabe bindol ngol fa ya'mal o golle ñande bi amali golle ahli naari yimɓe yite ngen faydakulaha o naate ka yiite Allah dande jeeya hoore nafoode oɗo hadis kadi wonde neɗɗo taƴo heɓugol aljanna kadi yo onti woni e yurmede yani tamɗina ko yurmede wakkilo sabu kullu muyassirun lima khuliqa lahu kala no newinana ko woni e gollude kon ko woni gollande ko konko tagana kan kala newinana gollugo konko tagana neɗɗo himo golla yeddugol Allah duuɓi ɗuuɗuɗi ñande go Allah nemine hoore makko peewal o feewa e kaaɗo diina o naata l'islam o jokko laawa fewugol battane makko ɗe wona moƴƴi o naata aljanna ɗum ɗon ka dalili mum hiɗen andi en yii ka windi wonde neɗɗo goo e jihaade o arno tawi nelaaɗo tawi ko keefeero o wi nelaaɗo yomi haɓoy heeferaɓɓen simi naata l'islam ka yomi naata l'islam simi haɓa heeferaɓɓen nelaaɗo maaki naata taw ka l'islam si haɓa heeferaɓɓen on say gorko on seedi wonde reweteeɗo ala si wona Allah Muhammadu ko naaɗo Allah o naata ka l'islam o yahi direct o fewti heeferaɓɓen o haɓi heeferaɓɓen ha o maayi nelaaɗo sen wonno e hay aljanna ayi on ay waktu goto o juulani ko joni o naati l'islam o maayi joni kadi duuɓi jeli o hino faggitade ko boni laati battane makko ɗen ko moƴƴi o naati aljanna hara Allah subhanahu wa ta'ala hawne sawaba koyen woni hakkude kulol e tamɗinare fewdo tawi hiɗen selli yo taw ko kulol ngol ɓuri sembude ha wawen huude yamiraɓɓen accen haɗaɗi fewdo tawi hiɗen nawni yo tama umen on ɓuri sembude fewdo ɗon e konngol karama ko ɓen fewdo ɗon ko taw ko tama on ɓuri sembude fi ha tamɗino yurme Allah ta en yaade e taƴagol kala subhanahu wa ta'ala haray ko neɗɗo woni hakkude kulol e tamɗinare ko neɗɗo on wurirta o karama ko jon noon wi si tawi goɗɗo landukemo joni ko ɗum hikma Allah celi o golli golle yimɓe aljanna ha o ɓaɗike tun o maayi o naati yiite fi on ɗum holno o gollawa yimɓe golle yimɓe yiite furay ɓa ko yiite o yaata ko ɗum woni ɗum mo landoykema ɗum so ni wino ko jabotoɗama kon wimo hikma e ɗum ko wonde ɗe golle makko ɗe golluno fi yimɓe yani golle yimɓe aljanna andu ko o golli ani ɗen golle makko ɗen golle anna hada alladi yamal o gollowo golle yimɓe aljanna andu ko o gollata ko golle yimɓe aljanna ko feeñana yimɓe ɓen ko feeñana yimɓe ɓen ko wonde ko golle yimɓe aljanna o gollata ko woni tun o ka haqiqa ko o joomiraɗo tagudi bondi jikku anniye bonɗo foola e fo hoore makko oɗo anniye makko bonɗo ha o heɓa timmode bonde o naata e yiite Allah dande e molori Allah e ɗum
ko ɗum ɗon ko ɓe samin wo ko ɗum waɗi kanko o wi'i wo ko faanda kon hatta ma yakunu bayni wa baynaha ko fa illa zira'un ko faanda on ɗon on haa ɗon kanko o wi'i wo ko faanda ɗum ko laji ko faandi ɗum ko lajal makko ngal wona aljanna o mayite ngen faanda haray noon ko Allah woni ko andi yo Allah hawni sawaba yalla subhanahu wa ta'ala min waɗu tawa ko e windanaɓe naatayɓe aljanna o ninana en kadi gollugol ɗum o okka en battane moƴƴe kanko Allah woni wawɗo jogiiɗo haray ɗen fillitade hadisi on ndewotere e daroɗen ɗo inchallah o wi hadis naɓe on alhadisu rabiu an abi abdurrahman ƴettama e baba abdurrahman on abdoullahi bin mas'udi abdoullahi bin mas'ud radiallahu ta'ala an ɗaalo wi haddathana yewtimen rasulullahi nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wa huwa on as-sadiqu ko gonguɗo almasduqu ko o gonginaɗo kadi ma gonginteɗo ɓa nahaw en lugga e famugol nahaw gonguɗo ma gonginaɗo ani nam gonginteɗo ma gonginaɗo inna ahadakum no goɗɗo e moɗon yujma'u no moɓidire halquhu tagu makko ngon fi batni ummihi ka nder reedu ɓiɗo makko 40 yawman balɗe 40 nutfatan hara ko toɓɓere summa retti yakunu laato alaqatan heɓɓere mithla dalika sifa ɗum summa retti yakunu laato mudghatan huyre mithla dalika sifa yeru ɗum sifa ɗum kadi yani balɗe 50 summa retti yursalu nele ila makko almalaku malaikajo fa yunfakhu wutta fi e makko arruhu ruhu on wonki kiyani wa yu'mar o malaikajo yamire ko Allah no woni yamiro on o yamire bi 4 kalimati windugo konguɗi 4 bi katibi rizqihi windugo arsike makko on wa ajalihi e lajadat makko on wa amalihi e golle makko ɗen wa saqiyin ko malaɗo malki saɗa o sa'iɗum ma malaɗo fa wallazi mi wondiri on la ilaha mo rewete ala gayruhu ko ina kanko inna ahadakum no goɗɗo e moɗon le ya'mali mo golla bi amali golle ahalil jannati yimɓe aljanna hatta ma yakuna har lataki bayno hakkude makko wa baynaha e lajal makko ngal ma aljanna on zira'un sogonal no woni noon ko windi illa ziran si wona sogonal si woni illa wiya si wona sogonal tawi ko ziran to winda sogonal wiya sogonal fa yasbigu alayhi adito e hoore makko alkitabu bindol ngol fa ya'mal o golla nden ñande noon bi amali golle ahli naari yimɓe yiite ngen fa yadkhulaha o naata ka yiite wa inna ahadakum no goɗɗo mo nde amali mo golla bi amali golle ahli naari yimɓe yiite hatta ma yakun har lataki bayno hakkude makko bayna e lajal ngal ma e yiite ngen zira'un sogonal ma ɗum si wona sogonal fa yasbigu adito alay makko alkitabu deftere ani bindo ko winda kon ɗa fa ya'mal o golla bi amali golle ahli jantiɓe aljanna ɓen fa yadkhuluha o naata ka aljanna yo Allah ko en aljanna